Radio Bulan 2 Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Gai Waseayani.
Pinabolo besar turun kena mana betul kena kan lewan italo totok membalik cimat tenggali lusi dan bodo lebo mereka mai bertuna bongan di woke takau atau mitolo apa cikin nabi pamaro tagi weekend dan total naik kabin untuk bitemani nonton ngono banta radio bulan dua banta dan lebih tokan itu juga ni siang ni bisa udang gauna dan gali tapa ada bitu nak kalau kan kabin di bingkar rabin dan tapi bulan ini bikin ni naturanga nama rama terbu kena ngono lewan na nau na ta na pu na tua na gay na lei na nene Bike bonito to sar na siapa tiku mai na bibo non duin due so na kabi bin garabe ni non to buno mani bici klani sor sangi katalau tiku na ngono go pa don na ed do ado wirto ke da radio bulun do bata o ya mbeletan da duin ti to toka mai the Orange Lounge ni do butan na katalau telang do duru bitu ka na to boy nambani lolo Oke lah nangon tal nganggo, tata rubi besar tungan kata lau totoka, en bi boy kurto tok sar, en non te puno lo main bici kena bang tagi cune kata lau totoka, pagar uta ke tuana, liber gendo, yang rasa tete kalau tungamai, pagar tu sar na imbinikan, balik tambahkan dia liber bagan on rabi pau tu nembungin rara tuwir, suar gendo rita panggon resi, waktu kena ti, ranggai babu bimbacu, hey. Ko pamalua asang sarangan indo atu guna mulai rebuda med kon rebuda mai nimbonge ya pa ko pidi penak tagi chukan na no muni pingkarabi na maramatina na biboli kurto to kasar mai nonto pono lo mani bich klani na bakata nga uchingon na kena pang tagi na katalau na sala ko chinongo ni buli ngor sa katalau chumbengar tigo bole pale sabi kinta bagi tugen bi kemuni na wasin ngono penak ngo no to ngono bat na radio bulon do bat non to matu pale rambai lebungo ena puno tapo di porong cuma ikina apart from Fiji kim sabang bulu telangan di weekend ni mai nabi matin tule lebu duin dia so na non pura mai na station ni radio bulu do bata San Francisco and Sano California and Rankin Merke na ngauna Pacific Standard Time sibina tolu and tini ketolu na minute weekend ni sar cuma minggu ni sa bulu binakasaka na bakambula sa bakasabu itu ni bagai au weekend ni ke bakau ni au mai wikito ke bakau ni boleka ikim sahaba kan bula boga boleh ketongan di bikin meniki pakon di siapa tong mana Bay Area lebgo ena kabi di bingkar rapi enda eu nomuni indau di bingkar rapi pedel na nobo siang ni bisau dan da urungo tu ngan serre waktu lagi na nangga mai tomani gi tomatu ni nonda rongo serre an tu so baka su komunito mai na kabi nang ni kuah ndamai rongo to bata lebu sar nabi kali lebu ka dur chiko en nonda pura kasi matikin nonda matin tulle bu bici wa nonda wara ka chungango lebu raba ka toka nonda final yan rugby world cup en ulni dobi sanda kila lebu sar mai reda sar sengen si stara o yan William Webb Ellis anda kila champion chugno Afrika ngono go nonda mata timi singa tambu sar gango takalili tata mai nonda bono lo manio bici air tosan nang gitu kina mata timi ni Australia ya bambu tena lewi beach to dako ndo pa murina rakabi anta sana toko na kina nonda mata timi sapa udi pinang tagi na ingu ni nonda kila bakira torbo ondan rabaka na vida na singa sauti o ya ni urida chukun na clip ngan Facebook apo pole ka ngan nangon sa uchi chini no toko ta kida pola non to torbo ureta matangan na future king of England na Prince of Wales Prince William ureta matangan ni sabakan reta nona neketai sa anduri ureta nona ngori turang na presiden non dona sana
Redi nei tau e se revi na ngona nga le lutu kina na polo ya. Marau koe marau, a zobo sombo turanga nei ta, o redi na ngoni turanga na presidenti sa kurkure, a mai faso sa utuyani. Yo, ena e patu pa ena kene pakarau nang gito e nang duanga nang ganga, ndua nang ruka, yanda sa baka bina katu. Kina pakarau sa ambicir tu watu chikin nanto anto di pakatawuli Simon Rowell Luis erto na matai ni tim erto sa nakadibi. Merto na sota bat ke Australia, bako sa pareta ka suka sa nonto final sartunga. Tu sana ganga, tu sana nuitun, tu sana telani, na kota final tu sa to nga na ronondolu kabitu. Ya indua. Lepo tala na pika sa ato chukubi nonto bonua no gai tabu so chukubi baka malu bi kemuni. En ndo na nguna leka mingo ni sa red sartunga ko. To wa vitala nota ka chunga na no. O yan vitala no di ni store randol wa bo chung minggur non to bonua ralitur no munila na eBay tu nangono ko asia pakatarung chunga pesuta ki chunga indua o tu nanno nikua sarto pakatarung chuka levitu na agents ka tu nga bango kena pola ito ko palangi 7 non agents of eBay shop scam ronga tra posa scam under investigation possible restraining and forfeiture of any tainted funds. Yarto sa pag muri sarchunga nangonong goya rua kami keru juga ni vital no lebu. Enda nang tabu so juga ni nang donong lekal kami go kembali to nganon ta pakasama non ta kela waktu na rugby world cup. So talanga ambi tu non rila ni eBay. Na kena mai collapse ngo. Be musi sarchunga no so nang gabo go ni so ya tur ngapa malua na katodo ko ado tu buru-bura. Siang nyo kenda walang nganta pagulusi chikin non de labo. Bata ni kenda sobe kenda suli sartungan nelo binaka na anon rilabo ya ya sakwa ngaya sama tutur to ko babe sule bitu nanggo ka tuguni bango rongo tongo anon kita lota ka di baka malua na ilabo tuguni bango norto bidan na korto sabo torong chungo tuguni bango orto mbuta sarangan non to personal accounts rongoda due tol sebul ke tol ondol on raw due receipt ta kan dona ru sebul kan dona bank transfer 5 sebul kan dona ondol 5 raw ka tu di banko ana eBay baka me fee sabangango to nang kita sereka di mo wili kan di kemuni na ilabo ni storia o de salitara. Endo nang unal leka mengo. Ya, au sabang bulu matanga ni bikemni, ni bikani sabo bi nang ni round ndam isota tal nek bi nang di ko. Bagare tak rugby world cup, wakana matuki no bici, wakata makin ya na vital no ni eBay, sa kurset tu non de bit kena buru-buru. Nang nang ko type tak na Facebook, eBay Fiji, sa boleh ngamai popular now. Ngo sa seri kisar tunga pa matata, na lebu ni labo anda sa solietu. Kasanggali tu di bango ni Indongo Marama conducted multiple cash and remittance transaction before making large cash withdrawals. Na cash withdrawals go kemuni Indongo 5.10 ke rona undolu rona rau hono 10. Kona lebu non tabaga nui tuyan. Ena buku de bakasama go. Olango ela nga leta ka no withdraw taran la oke usapa bulu mantangan biso no kan na ka binangan di kuwa dala baka sama takan sila baka limus talikin on tabaka sama kinto mitu sa sok tu mantangani na radio bulu do pata na ka di ben graba time cheli no magi isa na maramang gonto wa siya tu menelon dina may apia may naraki Samoa mataka tu ni ba rombuka katakat sa tsunga na singa na ngongo sa kalungan sa tsunga garabi tabi may natay ni buru-buru ngori bulu na kami na nobo binaka na siya mo tsunga may moraga raw na no mo itokani raw baka tangi toka mai so salito na ka de ben garabi ndai wambolo to ni be la hotalan kina be di ya ro na maramang go rotu sartungan don restaurant batini wai en Marine County so salito don city baka tukina baka batu ro baka batu telang ro na maramang go don maram nimbau don maram kay nog binabale na siya mo na ka binang ni kuwa turangan ita Isaac Manulebu ni sambulu binang sak bulu binang talang na matupal Manulebu na non de biti baka talang kina Manulebu merke dona marama tau bungko santon tomu tu ni yawe na wanga egi joy bulu binaka tau neita waga binaka tek chino munisia maina ka binaka ni ko metu selan raw masei ni bulu binaka saka turanga binaka na siamu chuma ka binaka ni ko wilame siri siamu sar chuma tandia bo mai nabu ando sam bulu binaka mai nabu waga ni binaka tu ni bikemuni waga talang kina bina egi
na ulivou malo siya machigumay na kabi ni kuwa siya ulita bitalaki na bay Losana Rabuso baka nuni binaka no munisia machigumay serne sabore taka chiko rongo rondongunu banga kandi ochia ronga el dole kanangari chiko sa be par taka chiko ne be nungu pasu orau roa tan rau sarcunga Miss Marine City Soselito roa marama lebu sarcunga non rewila bona turango baka nuni binaka be jim be sama-sama na kete na bode na tunuku emba baka nuni binaka tu ya ni be kemuni baka nuni binaka anu ita kini toka chukuna bitokani na kabi binga rabi ndi nai wasi mata malo nitani sa mbulu binaka na siya masal tunga mai Samoa mai siu senga mai na raki Samoa na kabi binga rabi ndi nai sibida tolo na rosa bulu kendua na miniti mbulu binaka tebi tanggarau mai Hornsby Texman mbulu binaka Rodney Tavola mbulu binaka mai Seattle na radio mbulu doba ta guys siap ta tuyan ye again
Ira talo ke misi alo ya dona ser Macau sar mai wiketo mai New Zealand artolo ngata na Southern Swingers and be liute ki mangosa ni Ben Baliwai abi mamando do weekend ratul na kaloko dona talo ni Pindomonia dona marabon ni New Zealand wate ke dona turangan ni Nanronga tu di panggo raw bioti ni binang sartunga sabi tanangone cara bimbiu o cecin na yambaki na non raw bimbiu tu sate ka bu rose bimbiu tu nga sate ka bu rongo ta ke mai na ken raw ser sanggai mai vaku kuat ka talon raw bidobon raw bili subitale ngonongo raw sa tal raw sa bin karabi sar cugu mai o siterelia ya ke bakon singkila cugu na ken talno ya na kabri bin karab dinta ni radio bulun do mata bima mando do weekend tol na koloko don turang satu na mai e bata boy ode sabi suna ibe abango awa o cuma dan ditugu ni bibolingo o sangke para ramate kemunian ena bona ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na tabu menta baka talau taka bo singi lu taka siapa kaya kapitang ne ka koni lo malenga sa tipin dono munua e rauni boka dingo ikemuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na logo palu sami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kenang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oke kena coleslaw surua o chutney gela ko patana kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se o ngale saranga lito miko mai na mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtalanga ni rutoli dilibata ni ke mukatalo bosing lebo sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nanonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ke mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singale buli baka romboka ke mundo mai biti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda bata Nada besar mata me buli kenen dono no life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sigang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabitu ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi ngaya kina magal ngaya sala ko mana check e sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara balilai in time saranga mai so dan tali warga tali tunda warga ko tunggo o sa halo wa bengo pa binaktak na kampani binakang ko na heritage clinic ni no binaka saranga sengat tali to na kaya wakatar tutu na kena takana kena pepo wog ni tuta kami so mi na kila kena timber na vaka sing tu kena ila buli waya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri paling bula kaki ve kab taka gondo na insuo Baya sarangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondo nga e so mo na claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki uti na policy gaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na baka leo fo mo na telefoni. Text mai kila mas seva walu bandu tolu walu lima ena kena itutu kumatelalay. toka komba na kena dame waga diri ngalala saba kangai waindono na yangona ena San Bruno kababa Nada ba? Tukun tali mo Na San Bruno Cavaba, ningwali mai ni mai kitogule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katala itaga na mangosa kaya na banga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao na San Bruno. Mula kata na San Bruno Bat Station kaya na rarana wang gabugulewo na San Francisco International Airport. Puno binakatalangan di Waraki
Indo may bitala tala biruto ng ngoli biti. Se do may bita pa ki biruto na sangay ngoli may ki merke. San Bruno Kababa. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa manan dona koloko na singa levu, kinatinikan dona koloko anang bongi levu. Eh, do ba ka tutulot ko? Do saya alam pala mo din Sabar mandangan to buli-buli, gaya hotel ito ni stoa. Tolako. Sige niya ako na store, wala ka tunga ko maulimat. May binaka ni satu kits nga kina nagkatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga. Wala yung muli roti karibaten ni kina. Dato birto na bisi nga nagkarimaten ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas ang lebo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka para ucuk bega kina do na ni matu bale, senong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Atu raw talaga ni kota ni nomu ni boli ke ba ni ti ko man na Marine se Sonoma County, kandendre nomu ni vila baki. Vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalai. Mauli mata. 525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Apo to weekend me rosul kalima na miniti me pana kaloko ya na tuku o asera juga di bikamani na vitan mata sawo cho sa reta ki bagalai nandon non bitan lo iliu ngono bitan lo ni eBay ya sama crash juga ngonongo ndo tu no saya ngasing crash yo kan lo mani ke baka ndo taling girit ke muni mai moni silento na sende tu no wakua au sa tu na sar pa musu ke muni na ke binang ni ko so tu na saya ngasela ko chuko apa sarang ngono bitan lo ni pyramid scheme ga ba iliu orto ngana liuyani orto tarangan orto pul darar to singna numa orto sangai bagarau landi chugi wai serto sangai tega butoni ni wai be batu vaya lebar tu no ke kamya ba chunga ba menda sole ba ka chunga ke se di chunga ngonongo ya usangai ba ka samataka ndona ka tu nabi ontora tedingu bango ya nada ba tedingu rongoda na be system ke ni buru-burungo ke baka duan ndo itu kuna okay dono mo ilabong ko tega bukan donan raw ona una silen bugali manan raw o chamo sanga tega bu tosoeda ke o sakila sarangai ka nangona nga tosoeda ki na wili labo sulia abong iyo ya sakila talanga ni saramba lebu talanga mena network iku sana tega bu mon sulia cukup bale meta mona kita tagir talang harus hati gue dur cuma. Ausang kali papa kasam tak cukup ya. Ausar kan na mechanics ni kan di sonda bi matanggali fraudulent activity banggo Oke. So itu kun cuma go kan di pamatala walenga runga. Au tu kun cuma bi kemuni nangonongo sarto batarungi juga lebitu mai berto na matambani obisa cukup talang na intelligence unit ka bagrita ka cukup na kena liu na FIU director Razim Bax o ya ni ruo mantangana kisa ko ni birto nangonongo katuguni na matay ni kisingo indo na marama tuguni sales representative ndo na store ni eBay suba was brought to their attention she claimed to be an agent sangai la ko dabi bangangai nangono sa bangangai kina ngai tuguni na chulay nga kinoko sita tuguni ni she made a viewer large cash deposits to her personal account. Ni Roma tabi nakasar na dur na eBay. Totaling 33,600. Katugo ni talaga, ni Rosa nga bulukan doon na bank transfers eh ado ni bena maramanggo totaling 5 bulukan doon na undolo 5 raw. Ya sa kumuna sa popole ko tuni wolo sa bulu baka tata na undolo labi tanga na undolo ya sa lain doon raw na undolo. Ya, doon na marama. Kung na napatarong gebe mba, to sa hanggang pakilia sa rabaw binaka, na no na transaction, na marama ko na kinamatay. Ka tugod ni na katudo ko boleh juga ni panggo eBay level and fees ya. Kung na ilabo todo ko ni sulit juga. Kangga itu di panggo kangga di tugod ni marama ko anggai conducted multiple cash and remittance transaction before making large cash withdrawals. Dua tali. 5 karono ndolo ronan rawono 5 supposedly for her personal use.
Kwa na nomuni na numatu men lako ni be kemuni non ta sulia ngayani o lango lako na bange le withdraw taka le tarsar chiki na vale kene karua ya na ka ube pagare taka chungo bo tugunu chunga ningo bala tengo sali hatu sar chiki ni bibanga men non to pono mani bich le weekend american tanga vital ko to ko tena kan ibe men ta ku ni o pagare taka chumbe kan no men ta ku ni sataduri tu na sona be matanga liata ke mani ubay se ebay se ebay lako ta kita lemengo o kilabi na kasar na kena lako ngango weekend tanda santo ta duringa hey brother mengan dona 5,5 gori mata kai ka o chinga bitan singo san lako mebi kun dona mutulan raw e ba chukuba na kai tiga bunga bale le baya tabale mai 5,5 dolar gori to tolo ngango labo to tolo ye songa era mbulakina na buku di pakasama ya orto ko tugunu chuku korto sange lande ni loma sarto koleke ngango reda ngane bakaro ni kena tuguni mani sasong. We have decided to close the Fiji operation. Siya kamandakan indo na kena baka madala, ang gali pa madala ito nalubay Dr. Enko. Sa tuzawan to ko turtungo. Ya sa ando ta manimbuta ko baka singali usara. Atu di ko rongotan ko. Na second case, indo tali na marama. A self-employed lecturer received funds from various parties from January to August through multiple wallets. Katugdi bangko na transaction she received more than 300,000 tolunan raun naun dulu dua ngana maram during this period. Tugdi bangko ko sangge banga takatali me volia kina cryptocurrency ka sa leila ko talo ko na deal to e bunota di international debit card ka berita ko box despite repeated warnings go sampai David lo bago bubalen ko. Tugdi bangko Fijians continue to fall to online scams primarily due to get rich. Ngo, kento sa bangkaratu nga nangon sala totol. Get rich quickly mentality. FIU reiterates its warning to members of the public to exercise extreme caution and not be fooled into engaging in any form of scams and schemes that offer quick profits and too good to be true initiatives and offers. He says the eBay scam involved an illegal watu kuna iliu ni beba katong na pyramid scheme. Sabola isar ngamin ko may berton tampan nyo bisa may bichi. Illegal pyramid selling scheme that promised locals to invest money and get their money back within a short time and therefore receive large returns and profit. Yan nabitan lo bang sa nasong ka. Baleta ni sele ruo mantanga na kiri kerua satu retulnan raw na undolo nandol. Yan ay labong anda sulit juga. Lak ngami pa kami kumita na kira pamatala. Iyo na kanirto sa panggang gaychung gorto lebitu. O sa parita ka chuko pon total. Redem bulon tobat sana parita ka chuko ni bikamuni na pakandar chikenda chuko. Mendayalo bin nakasaran tayan dan rabak. Ko parita ka aliu main dua na pyramid may collapse. Ngo sampai dila ko mengo na eBay na ndo na marama ni ran ndo na nunggu wekang kundendre sara wa parita ka chuko. Na nona talo no may biyaw. Sa boleh ngamu ba yoki bangko kwa sengai ngosan don saranga irin go sarap biso michikin ang kong usatu kun saranga ni ba nawe kangu kilana dava gore ba chunga ba ngor kutu siang ngor mbale ko sa tu o sa bango bi kwa nangono gay message ko ikina nangon sa collapse kino message bi kwa hey sabata mo na eBay pa siang ngataling game bo so mamay ukila ni sabi raw sabi berita ketumbe kilo may bitalan raw na maraman nunggu ubu mira na buku di bakka sama gue ya yan doon itu lak ngabi kenta obambo dintanayan dan rabag jukin obang ritak na noa ni sangger to pesuta ke cukur ton tempat bisa nikua sapa pola itunggo 7 known agents sarto lebitu sarto watarong itunggo bertuna peti tak saran di bibang genggai main non to pono lomani bici redim bulun do pata pambul mata wele bebe mustal lontangkan na pamata na bakka samata kana non dei labon tambuno to so mena wekan tamena kor klar rongo tanga pango so isuba sa rambu maro reto mande so ni labu lag nga mesoya enggo birtak to ni kelanda ndo nga enlendu nga la ko nga le tur mena transaction ya tulan raw nondol bebe musar lontangka bogo keninda bakka samata kanita timay mamboila nimbulo benak binakan ndo ba chuwe nak binakan kuwa wata kida be malala ngabesi kala mata lembangan go virtual me bidan wele baby brother Sami wanga batu leobuna binakan siam chuwe nak binakan kuwa kai bine isi serubatu binakan ndo ba chukumai
Sami sangai baroba singa lebu chukuna base si pai correct. Base si va miti moli rokete watana urni bonu. Oile dombula mai Kenya. Bula bena kala Thea Williams baga nui bina katuni bikemuni maramatau ne kabina ni kuwa di lady di paru sambo di mama uturo na maramgo baga nui bina katuni bikemun rau ke kai baga nui bina katang labi leiti ambani na kambani Flame Tree mai saru mai lotoka tu sambula benaka ndire Fiji mbula benaka melei enele handra benaka baga nui bina katang labi Rodney Tavola don serta rabi nui kino Beyonce por le concert juga na marama kile lebo merke ortu sabor ngole kina rau na vita boleningo bata ke tabale no ser marte na pugu di pakataran go rona le backup sarnga we Beyonce mai Seattle ro sambul benaka baga nudi benaka tuyani we kem rau ke sera linga irien ke num to matuvale benaka ni tana se amuchu mena ka benaka ni kuwa ambul benaka di sa moso waka nimbua matanggal nimbul benaka na ndoba chuku na radio mbulu ndoba tambula tangilala tambua baga talangkina be aporosa latiana ra mumbula tinai matai chowana mai na batu bula nei tasir ni bula benaka kemuni ke leni koro totoka mai na batu bula na sani korni buli totoka na andi ta kombo school na ka benaka ni ko beta linga ni sulu mai Bethania mai Brisbane do sambula benaka mai indele toko mai bale bula benaka matu bula latina ra ke aporosa latina ra ni bula tebi tangarau mai na Sweater Rail mai Hornsby mai baka nuni benaka chuka ni be David ke pana tamai ASEAN kurondranga bula benaka tebi tangarau na sema chikem do bato mai na kabina ni kuwa masta apete na itini bula benaka saibora na ua karau bula benaka leite pattern mai Kalgoorlie Western Australia do sam bula benaka baka nuni benaka talanga be Lads nga Meli mai Woody South mai no sur do sam bula benaka mai Woody South Kills Mbuli Kenny bula benaka mai Tasmania mai Australia baka talang kina be Sochiana Baser Sare mai na Tropical Garments Lothala Bay Suba sing lo talang kina be Singan Raunindalo baka nuni benaka na buku na muni bita mani to mai neka bi bin karabi dai pasio mata malo siu senga mai Samoa baka nuni benaka talang ni bikem do mai Samoa bula benaka kasanita ngorbarua bulu benaka kasa baka nuni benaka tu ni bikem ni turanga Joshua roktu nuku sini ani bulu se benaka na bitokani alumita suka na sotia baka nuni benaka tu ni bikem ni patala kida bikem do na gangs mani BTFM Falls benaka sa bole bula se amu mai na eka bi bin karabi dai ilai tiambani Oleh crash na eBay sambulo walube ya ya ni talo no lega bikanta na bugu ni kena baga muri tunga son na we kale lebu ya tu mai na non to puno lo mani vici ya ndo mandal na singin ringi bikanta me coach kena tu ni baga malua ngono bonga mai nambukalo rau samode orang nandi ke andi sai kemun rau na itau ke ni vale ke naki dau vagabunali na ni mamin dau lei rabi na imbili gora bonga ke nambukalo bula benaka peli landua bat ke Ben hi Ben
reki me waraka saudi beseni sana kaidua kinanakara kinami sudu mailambasa Isau suha osana miulo Enaya kavini singaogo Dau do moralo
tali mo din nunggu rebe din ronro langi may puno yao at ito pagdiwa kerto na turanga naita na mata ser totok na bulu-bulu indelin dulebi radio bulan do bata woto ko weekend ono na miniti me va na keloko Nadhabui kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Konini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulan Dumata, San Francisco. Isa, medak mbelwata mana kango. Nadhabaya? O sabi laki bakal fom ni daka yo senga ni kilana na medak kaba. Oleh malang kata-katalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kunila yang ganda Vito lo teki serangan nabi kaki tenggore na Radio Bulan Dumata. Oh, ina program daba. Mai na vei longa niu. Rungudhi na 5 na kloko na vei kabini wa rumbu ka vei kemendo California. Tini karuna singile wuni wa rumwa i vei kemendo i viti. Ngoi vei to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. Endo ving ravikina o Mama Kawesi Vosay Langi. Radio Bulondo Vata San Francisco. Mikoti kenda Vatamai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serangan kori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu. Kita sana gali baga kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw buka singelebu siya buka kabi. E baraw tayo ito buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ito ni ki. Kena buka singelebu siya buka kabi. Me buka na buka sekera. Na sui. Ika tayo teke. Roro buka lolo. Kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Yung 2 tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Kasar nga. Paniray na tokongo na kenay-ray-ray. Dua nga na rupuni-puni kau. E dua bayran ng tingit taki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bang grabe ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan at tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Simon at tinikantuwa at tinanamaniti may kamo ni May Viti. Ano Vito Kone ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco. May kauti kanda Bataman. Dan rambeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-drakin beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-may kina programo waro taki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungodi na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemando e California. Bima maninduwa na singilewo ni lotulewo bay Kemando e Viti. And a Radio Bulando Vata San Francisco. May kauti kanta Vatamay. Apa beri binatang kecil lebih tokan ya kami lebih kerap tinta ini radio bulan dua atau bulan matang ini bisa naikkan terasa macam main YouTube ini bidan meniti ini dah baru lantai apa lain ini dona ua ini lebih kerapi bahkan ini binatang kecil ini Thomas Rangantai kira cuma konten share Olivia Newton-John naikkanku will try to play that song for you in a few minutes time. Ya, oi, Thomas Rangantai, nangai sangai juga nunggu ngutu tu, kamu nangai pakai ini tuan serre, mai buat tuan meraman tulang serre Olivia Newton-John. Waktu lagi nabe takin the Copa, watching live from Mombasa in Kenya, Africa. Thank you for tuning in from Mombasa, Kenya. Ale nama kesial Indonesia serre menawasi ngamai nabi wakau lot 45 wali lebun tu sambulo binaka ben sangata tahu bulu binaka. Waktu lagi nabi celi tembua mumbula. Peter Francis, my na border town, my Korowa, Sylvia Nafe, nimbula meleka kemeni maramanait, Flow tamani latui, bulu mereka Flori, Anita Flori, binaka nasiam cumai Peter Francis, bahkan anak nulis in the 60s and andona seroya, bulu binaka nesa nembulu, mumbula, kuini to kana singa, binaka nasiam cumai kemeni, bahkan lagi nabe wah, epelendua, kenon ni tokanyo ben, bulu binaka tau rina B, nunia kebeta yambongi, bulu re, isa. Nung bulu binaka na biyo chini, nunia kebeta yang bongi sandende.
Binaka na siamo chukuma na eka binaka ni kuwa na bunwa dhaba mbeka nro sabo i chuchu kina o chuchu ningo na ukila ni nro chukuma i singa toka baka nuni binaka na bugu na mni siamo toka mai baka tala kina bi si melimbola don na kere wandu ra nimbo kambura kina toka mai na tugu ni lotu ni chikina ono kandabu moira na ikarosa ngabulu kabani singa na vali lotu e kalibari mai lo toka binaka bali busara na muntu sota na chikina ono mai kandabu na moira ene karusang bulu kabani September oya en singa tambu saranga anda bakana mata chikina mwani mata omega gona doki voin dona miniti meba
erutayambe, 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 sebadiyambe. Yo santi sar turun kena perama na talo ni kemu ni serrawe ya ma virtu non tomo di sabu na kabde bing grabaten tai sibna pa en tidi kapana meniti radio bulan do bata San Francisco sa pakam bulan tugan di kemu ni obar ta kemu ni sa usin di talo ni ibeyan ta sa talo ta sa sere ki matata da sa pakana mata chingo na buku ni keruning gitu baka tombu non ta mata timi bata ken mata timi rongo kilai na mata timi ni wallabies obar ta kan ninda tabuta kana wallabies anda rongo tanga sona ya da lebu John Niels, George Gregan, Nick Fa Jones, Willie O Fengawe, ili pasi tembua turang naitao ya kena bunga tale Stephen Lakam, Rod Keifa, dona center pairing riribinaka ya Jason Little, batake Tim Horan, Vitan ken Wing Kilai, sa lele besar. Ya na buku di bawah barau ko sember cuma tengah bawah barau leu sar mai mabuat talenga kalau teman timi sember mantangan 30 World Cup Caleb Mans ruled out donc ko retala mat timi ni Afrika
Dona non to number rua nuita ki saranga waka saranga do birtu non to tarambu sama botal nga lebu sarma bo sar chigo ena kena tiga buta ki na mata ni wamuki ni soto Malcolm Marx na huka rerepaki pagdombula ni Springboks sa bagari tiga talanga mai birtu nan do bota buliti sa na siang tal ni gaibo ita vitale ena boni sota bota laki na mata tim ni Wallabies ndo talanga non to tarambu do etana to tongan tho Taniela Tupou. Dorabongo ni satarangana polo sabandon donungan sa siyang talilebe sedap ya tugu dini sana siyang talangan gitu na sota bata ke na tim ni Viti na bugu cunga ni mabu arto wangkang na tim ni Wallabies na sota bata ke Georgia na madao saochi tolu sanga bulu kelima ke tini kelima ya indon gitu ya tugu dini angkanga na rosa bulan pointi na mata tim ni Australia. Lebu ser chiko na vital no saya do chiko na ngongo tu ni rasa mabuo tal chunga me kuria toka na mabuo saya do bitene le tupo do telenga na prop kila telenga na mata tim ni Wallabies o James Lipa ka bakatal ngakina do telenga na prop tulu pagandua na ya tuliu ni Australia tuguni chiko nirto sa mabuo chiko na ngongo pone fau moisili ka rose sianga ningito mai na madao sauchi ka ya na gaila ko ni na tim ni Viti and kila chugo ni arto sa baka rubina kasar chugo lebu chugo na guessing game and odina sa litera na pivotal role na fly half ya na sota ya 3:45 AM mai Leon mai barani siya na ngono mai Viti weekend to yan mataga chugo ni Singatambu sana via le roto toka na 8:45 AM. Ya ndo talaga ni tugu bina ka kala ni nanondo to stocks moving forward na buku ni mata tim ni Vichik au sabare taga chuko na mata tim ni Nrua yang bagi ruang na franchise ni franchise na Nrua na Super Rugby competition dasar na puno saya chukin chini kawalu orto nding taki na mata tim lebu sangi to chingona World Cup kembali competition bina ka berto na dorbo mo Europe sangger talaga kin na mata tim ni ngilanji baba rawi ani na World Cup ya mai Twickenham ka usare tal chungan gondo ni tugu rongo binaka lebu nangona sama bokina Adorabongo Caleb Manse lebu satu nisar mesa rasta keni na fold o yao Isaiah Armstrong Rabula adorabongo gito pogo binaka zarchuko na buku ni sota abo adur toko mai New Zealand ka nangona sarang David tan lo chikina go rosa lerua rosa saintaki na mata timinin rua do mandra basu sau wana nabu andona kan to rida rawan na wale silisinin rua mese londre raw mai na dorabongo angito chuko be Manawatu ke paka undonu artongo paka Lucia na mata tim ni Auckland tega busar nga na Isaiah Armstrong Rabula to ngito bina ka bartaka na under 20 na Dorbongo ngole New Zealand har tugu chuko na rugby pandits ke kenda mai bich Dorbongo mesa ko usar mai bato tolo ni sember nirto sainti ko arto na Dorbo mai arto na mata timi mai New Zealand to bo bina ka sa kau mai na Dorbongo sana mai lewan na mati minin rua dona new signing ya Isaiah Armstrong Rabula kena kerua epeli wangai dede ngo talanga under 20 outside back ratu dibango the young do will join the Nrua squad in October in preparation for the 2024 Shop and Save Super Rugby Pacific season katukuni nonondrau kontraki multi-year contracts declining genuine interest from other professional franchises to forge their careers within the Fijian Nrua and the Fiji Rugby High Performance Pathway. Kaya mambale, rona ruango, rawo sabarita ka. Duan sa totol pinakasaran na tuba totol ni orto na pali sili sinin rua katuguni rosa decline takasaranga genuine interest mabir na be professional franchises anda sa kilabi na katunga na non do poach tekirto na non to daung gito ragabi wir na be kalabole limungo na buku ni labo inda bo bidi binaka ni rosa lain takame non ro allegiance na torbongo na mother team ni Nrua inda sa kilanga sa fidangan Nrua na mati mele bich kembali kuni kurumbuita kan dona ngono mai muri ona roni ready raw na backline totokongo mai na under 20 Isaiah Armstrong Rabula ke peli wanga idede ni rosan lain dar magatalanga ni single lebu garan dar magachuna tua kan raw na ngono go na rugby world cup baka takatok na yata ya Isaiah Armstrong Rabula ke peli wanga idede
en kabina kini pingkarabi enteng ta ya siang ni tapo chukika tugu dini to se scout wabu tal chunga go na mati lolon Mick Burn kerto na wale sile sinin rua mereka utale mai son adorbo to mai replace ta kana no to stock en na franchise nin rua ya usabore ta chukeni ya en kabdi pingkarabi enteng ta kembale sa mundo nu chukna rakabi en non to bunua en ngongo ya anda tugu ngamen na rugby World Cup saat apa talangan ondrong gitu nama tim di Perancis kena mata tim di Uruguay opangan ko wo okabe tanah talangan be Perancis na soto ni World Cup li tugu ni arto bisa utakasare le bunto squad nama tim ni New Zealand main kena nganga wana mati ni ba soto tim di Perancis main kena nganga wana tim ni New Zealand. That's always the case. Coaches do kila di sona mati tim kila di face takan bango do the kapsaran wholesome changes ya da bo bina kan di to sulit talando gitu bina mati tim ni Uruguay en ros ngame nganga ngobaranse en ros ngabul kebitu ke tini kerua mai lil ya en do ngona lega ngo kembale sangkanga cukup berua nama tim ni Perancis en sota bat ke Uruguay an rakabi da rongo chico non da mate timi sota bat ke Australia rauna new signing wangai de bat ke Rabula en mate timi ni rua ka wakata lakina na kena tomani chico nangito arto na home side na mate timi ni Perancis na rugby World Cup karuna tunganga en don ngule kala sangu tunganga bi Uruguay en rosa ngabulu kebitu ke tini kerua JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dawo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarang ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dunduan, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Bula binaka ni Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lelai. No leu kutaka pakatotolo. Ni bernir to yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese ni so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marua Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kinanaba ni telefoni 125 Saiba, Vitu Tolu 5 Vitu. Ene kena itugutugu matalalai. Senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu, Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonoto stoa kinanomu mati ni katumba. Pokok belum natang sunu bitokan yang kami dibing kerap ini tay. Hele, belum nak prawns bill, belum nak cikina. Ya alia bukan nama bawa tal cingau cikina nak kami dengan dikon belum nak Watson bakal kami prawns bill. Belum nak turanga mai kulibiti. Na itala seru setokai lagi. Belum nak se bakal kami be tapale lipa. Oh le malo satuai. Senglu de betul kini be na itali ni wang gambaraki mai tala marine airport mai Malebani. Na isu to kasam belum nak kalau di kor mai som ngau lo mai viti. Di sambulu bina kada turang marama na itaba mimbici ko bikim do
na matay laolao na isu atao kasa may nabodhi may nandi baka nuni binakatalanga be mareda lalanga be ilay tia tamay mbeka bro baka nuni binaka ralonga sa wanga na itaba be sukula ni mbula binaka watsoni kore wasa mbula binaka tabale asinate takaiwai maramani kordawiringo baka nuni binaka tueni bikemni na kabina ni kuwa takaya walambati malombula falena relief lalambalabu na iliko kef mbula binaka ben tarik na dola tedi ke indalomo ben ne sawa ngango do sa mbula binaka leuni korto do sar mai tedi ke indalomo baka nuni binaka tueni bikemdo na weka so tiane mbasar sari tropical governments lo dala be suba mbula binaka so tiana mesake talamboko don baka nuni binaka tueni bikemni alena makasiale baka nuni binaka ngunari tunandua dona sera menum vendi sala tubuki ke vati reimbebu ndele ballebu do sambula labinia ratu kanandi bulu binaka mis ratu kanandi kalau ngata chuna bisa mati na kabini bin grab dindai dona sera menum mikina be tevita ului chitoko barong chukumi chapani bulu binaka mai na land of the rising sun konnichiwa mai chapani na kabini na kuwa baka binaka tu ndilena binaka na sama chite chukumi na kabini na kuwa en lolo rua mai nailawa mai lambasa do sambulu binaka wese busanti mai na koro mai na eno mai na wi mai sabu bulu binaka ya partai sibuni men ai morin fong bulu binaka waka nuni binaka bagdir lom talanga na bisema chipati kemuni brother simelim bola mai perluma ke ben sangatan do sambulu binaka waka nuni binaka be na wi lebu kemdo mai na wi lebu rugby club boys to do sara lingri bin grabi na coaches mai buni bau mai lambasan do sambulu binaka baka nuni binaka be filomen mbombo wale ni very momo aisa ke baka indun na very momo ngo ndo na nongo sini obi mai na sinu ndo reda chunga so na clip ni ndo tala no la sa chunga na wekango mai tabu ngo ya reda chungo ni satu ni sa yo reda ndo binak very momo na bari kini obi se senganga sa ndo na numero to sarana maditi na sinu ngo ena tini ka dio sanga bulu ka walu nga nruka be Queen Victoria School chini bat ke ziwa angito kina na nongo taungo very momo wako ni binaka nambari kini obi sa may senganga si matala si angito raka bichunga na weka ngo se sa ye ko se trim binaka tungai mena nume bambimbi be Jaden ke Roni Buni Wanga binaka filo na bombo na sema chikem do chukumai lote mokelo mai tadi rua do sambulu binaka sengule talanki na be Ranz Lewa baka nuni binaka tuyani nuita kini tutoko chukuna bitokani be kemuni toto sara tuk ngai ngoni salo ni tato kilangi mana Damban Bridge ni tukuna birto menika kuni tol tagi kersa ngoni buli nabuso agriculture ngara bitabi chiko na buli mai Israeli reda dona tosu ni ngara bitabi baga buli ya erna ngoni buli ni nabuso agricultural school lebi tabira erna ngole saranga Israeli sing Israeli talemendo na puno matin tu Israeli ena buku ni dona bio kanyo ya asaba kunu ni binak tu ena buku ni ngara bitabi isalim butu karau sarakina ndona punua lele biki mai mindo tatandar takatunga jo nube ya darere baku ni binak chukan nuita kini to toka chukuno ndo bitokani ena ya kabi ni bingara bindai ena radio mbula ndo bata okay santo manda bikenda na sere ngona sere ngani Amerika ndari tamanda na kene lalo bikami todo sarna ke gibus Amerika go keri damu Alebu na Billy New Kila itu na caregiver
na nonda viti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotulevu veikemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singalevu ni bakaromboka veikemundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vatama Dendram beka na ngola ni kibali lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos ni mbula, kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, vima mani dua na singilevu ni lotulevu bei kemundo e viti, and a radio bulan doa wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. E levo tu na vima tanggali life insurance e Amerika, ka levo talanga na kena indu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance, e nganiti kanda pabina ka na ito kay kanda sa may bungi tiko-tiko na buno levo mo. Kaya wala may wangande, sa may bunga tiko-tiko tunde. O tawi matutiko si Sen, raw sara na bunga levo, katiko talanga na ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company dondo nga ito sa mga claim and aloma ni Rosa nga bulu kabane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Siko mo na website ko ito magori sa TextBuy kinabasa ng walu-wandua tolu-tolu-walu-lima and na kanay tugutugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Doon ba ka tatulotiko? Doon sa ayalo pala mo din Sabar mantangan to bulu-buling, gaya o tali to ni stoa. Tolako. Sini niya na stoa, wala ka tungang maulimat. May binakan ni satu kits ngaki na nakatungan reba, may paleta na nato to ilalako. May binakasar nga. Wala roti karibate ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, senong do boli nga ba ka matawa. Wala to mada kina mauli mada. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talaga ni kota nom ni boli ke ba ni tigo men na Marine se Sonoma County, kan rendre nom ni vila ko aki. Vitar tarani kina napali taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalai. Mauli mada. Walima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Engen Rebe me bakarita kiani bekimundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikung goen dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Kavaba, dala kumandangaya ni tali sota tukina kavekilai, era libu tali tunga nandui kai karandongole dikina, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kalima kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa mbawa kirongo saranga. Kendo vanga ratano tiko senea ni ngona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane wuku kuni pale do may raito manda and the San Bruno Kavaba. Iyo sandi na sarap na bali utau rakes kigam geng sabay na San Bruno Kavaba na buku nam dobito kulit na radio bulan do bata anton na bunua lele busar sa daw talya botchiko baleta ko wala ka sarto nga na airport de San Francisco kaya balik ka time taka na flight din dola ka may baka and do na matawa bikita to San Francisco Klaning do so libre ko na kaya kelmay na bimanchini karuay so nangon do delay sa do kele to kamay na bimanindua kembal nirala ko may nakastambaya bibia rani ngol itu from experience rani bima manitolu seba rani ngay spin ngayan oleh tabakan na we kamuniko ngol itu may bitse raw sar kaya na lebang parking talika Alay so matali tu. So ando tu ni bangkoy. O sana kele chuka ni na airport na bimanchi ni kero. Singken bambala may bimanchi ni kero sarang mo sa tu na airport Bala to na liwa tali tu. Running gay auto mandanga may navana kaloko. Ni tumbale may check tag na kastamba na kabay. Kamal ndola po na rin leading to kina. Verto na kampani benaka. O ya ni Taurakes na San Bruno kababaya. Ito kasarang ay San Bruno.
sa ando eteg chugani abo budi binaka chugan to bito kuri chugma in we was ningona abo kan binaka be watchoni korewasa bulu binaka chikina andon ser men mikino tanya korewasa ke frances en ya kabdi bingara binde ndaisa badi bana numero to sartunga nangon en nungu chikina ngo batala kina be pulo kalesi salaba kalia William korewasa Martin ke merani chonasa eleno meme korewasa Paulini Ben's mama vina numi mai ve Watson nome do tanta e pera luma e California na kabdi bingara binde tabale bacha nitu baka numi na chugatu bina na siamo chugmai Luis Dexter koroi tuida kao baka nuni bina tu ende bugu no munisiama chukuma raki Australia bomboto mai Perth beka se ndom beka na mine lebu ni BHP Billiton ni bingara bichumbe kina se ndom beka na bonoa ni siama to mai kina mai ra ke Australia baka nuni bina tu ni bikemni me sabari te manda be on small mai be indo talenga na on small go miss Bukiraf me sakita lamboko ke sana baru laku chuga tiviti en ndo nanga una lega ka ndo beka na baka mouse tebu ngole chuga nikin o miss Rafa ya me sangole nga ni o miss Raf mo ni sangole mai me baka no ni sabang ganggar chuga me sando talanga no muni job mai buana tabole buni binaka men rosabi saunga baka no ni binaka chuga tu mesaki watala kina be Luisa lasanga rauma kita jina labuni Amerika kami kach nongon dole baka musi engabo ko talanga ringeta lemba baka nundi binaka chugani baka talaki binana re ronga refugee toke Cultural Association of Alberta my Canada and buguni baba ro te chugon Fiji Day and katini kapani singa my Edmonton Alberta my Canada nakana re rongar kikem to sara nambito pa chugon songo lebungori and kena baka numi chugon singa KBT my Canada dasha hidden blood na itani bulu binaka potala kina be lote mua kelo mai tadi rua na korturanga lewe subantu sa bulu binaka waka nuni binaka ena bugu ni bito kani ena ya kabi ni bingarabi ndai ena bugu chunga ni bito kani binaka ena radio bulu ndo batang gona todo ni ndele na kula tailebu pus tailebu bulu binaka turanga chikina koe pakango badireta tamar muni baka malolo to besan gore Sakti muini windina Tailevu pus tailevu No problem Waraina lenga Kewarai Nasanga Nakau malenga Tailevu
Altiva meu remo danate veni musumu Serela katu Devata Nanrololagi Soti amatamu Ilo ileati Serela katu Devata Nanrololagi Ailololagi Dama Soti amatamu Ilo ileati Dama Soti amatamu Ilo ileati Onggo nai rongo mai bala ni songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. La sa wale utura kira marama da roki na ngoneleo na ngauna boto ko bekenda tini katolu na miniti me lima na kalok ngona ni nanda rongo mai bala ni songo na kabide bing karapin tintai. The Kaun Robe Day USA. Ana bisu reci raramba chukan we kemni na turanga na marama ani the Kaun Robe kemni na we kandra oni semati bakanra na songo vinaka ungo rtombita bata na komiti ni the Kaun Robe USA we ana the Kaun Robe Day. Ana bagador chiko na ikarusa bul katol ni singa bagruai ni madau katumai. Mai na tini kina lima na keloko ana bagador chiko na olo ni valilotu ni Wesley na United Methodist Church na ruan 25 Saiba Giffen Avenue e Santa Rosa bagarita kita ngamengo na kakana na bagarota gitu dan laisara meke na singin ring na kanga nando rei dan indo bagador tu na lebu na bi songo bo nuoso tu na bagarota katal ngabi kenda o yan komiti ni takun robe na buku ni takun robe de klan lele besar cikun na turang marama ni takun robe sara bawa rau cikun na ngonongo ka cikun talangan mata serre na lang serre cikun live music aboleh itu nganggo balang tentu balang itu tu mai na cikun bo turang mai lalang besi family fun Fijian food meke singin ringi mata minggo singa bagruai ne kerusul ketuli singa nama katoka ni ngai nana magitoka ni kina na biokani sing dona puno ni ngole kina pambici ko bir na kandra mai lo mai bici polai tongo mo ni ngole saranga ni bagolele ni le kana kina bi kanga ni do baga dortu na bi songo to do sara ni de bi semaji kina bat gerto no kamu ni mai da kaun robe numa tini kina lima en olo ni balnotu no United Methodist Church en ruan 25 Saiba Giffen Avenue mai Santa Rosa. En total itu tu weekend na kami bing karabe ndai oya na itu tu mai na Abba 7 Media Ministry mai be Gebi Amberinga na kena media producer mo sa boso chiki na bidan de singa sauti na buku chika na ngol chika na Feast of Tabernacles
Surat komunikasi mentana mai Vito Kulitaka, wana Christian Media Ministry ngona kena lagi katoni kamburage maro ni tukutuku, membaleta na Feast of Tabernacles, kay na pipo nuwa katang lotek tu ne boltambu, apa mbi na kortambu Jerusalem. We kemuni nangangandre moni ndondo lingamai. Sakere moni ngevaku tanga no moni zau, we Mrs. Titilia na itini, namba ni zel ngo ni te vaki ngo kin media equipment ne vina ngandre abo gebi, mena lebi tamba ni kina, and the Feast of Tabernacles ma Israeli, wayana van 25 walu vitu ziwa ono va vitu walu. Van 25 walu vitu ziwa ono va vitu walu. Pambota sa matata chuku weekend na vitalo todo ko sare ngandre abo chuku sono equipment ni vitamba men upgrade tekina na non ravingarabi en o gebi en Abba 7 Media Ministry en bugna pilongo lele busara sara soli chuku ani ya ngandre batal chuku sono be buke me todo ko kina na isau ni ya pa libuli ba ngandre ba chuku nanga le boli chuku na kenitini mai United Arab Emirates me bakar sa bakan di tek chukina anga bakar ita chuku lebi tamba Jerusalem kina be buno todo ko sara be kan lomani kilana dava na vikemni todo ko sar ndondo linga bato gebi ata kata na Fiji TV ya sa pa matal ta pa matat sar nindo watch ne lalo gento laga tu na credit se na polai pa matat sar tu ngai kana zamuni baka samantaka na be buno todo ko sar na media houses na baka ukina television companies mai nondo bunua baka talakin dan mai saraba na radio bulun do bata ina watch bango ni ngai credit te gitu baka samantaka na nomuni te baki na buku ni Abba 7 Media Ministry pilongo baka ndo tali te baki nando na sanga bina kongo kenda lebih kani Amerika van 25 walu vitu ziwa ono va vitu walu en namba ni titilia U19 oni na te baki ni kina ana itukutuku bekenda en nonda to vitalo no chuka na rongo mai pali songo en kabi di bing rabi ndai sa baka di binata chuka baka lebu na itukutuku so nindo bako chuka mai lebih kani ndo rongo bakiani and we washing all todo ko sarra moniti ke bana ba rombuka and radio bulundo batan Ongo na rongo may bala ni songo and radio bulundo vata San Francisco me kauti kanda vatamai E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u drendre na te tu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nomni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nomni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart Viturua Diwawalu Franklin Boulevard Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 toluva diwa ono saibarua erto ngarap talangan ni kena lebong suburi ani nanomu yaya mai na nonor to stoa kina nomu mate ni katumba. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matanggali kaka na itibgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani kina ngamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai wakaya loka tabioka kena kauslo surua chutney kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California erau sarangan no direct message virtu giring akin na bitu sa bitu tolo do limono se onga wale sarangan itu miku may nanomota na dio maluma Billy Street oya Santa Rosa, California erau talangan ni rito dilibutakan na kemu katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Radio Bulundo Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseyani
tabata ita mai Simeone, si rondono nai bore bore, si rondono nai bore bore, si romai o salote, si romai o salote, si rondono nai bore bore. Enunubana tumbu kara-karawa, sereana mabunitawa, sereana mabunitawa. Enunubana tumbu kara-karawa, si rondonu nai bore bore, si romai o salote, si romai o salote, si rondonu nai bore bore. Iwo soti au tuo muararama, meu seretato amanayama, sailaya omua, sailai tue nota bitirarama. Univo soti eito inawe agani eito nasena ni serea elisa, eribu mawe na uluma tua enga nona watalai tani mai detamana. Unisa ila elesarawe aga, lai tumbu-tumbu nei buat tabata, sailaya ongori aluwe roma utulea ona turana. Nonrai dio au tuna mageraka, sengani muri aku amo saitama, sailaya ongori manima akalai tani itabaya. Maarame mbiu tua uduni vanua, mesamole tua awani uluma tu, sori elingana edua eloloma barama atunguna. Andona iloloma edua tambani mua, wasani tatau mina uluma tu, na au omori ungai laike anilosa takegula. Iraya goyani na toma omua, savo tutu otela eseatu, aya elomana ni vanua omorisa lomua anua. Arala ipea sara tambani mua, rama aya kana sara inamadu, sailaya omori ai male male dina dina tua omua. Isa mole, imone ele sarawe anga, mendo iloloma tu imuararamo, iveire mudia ona mone tura, sailaya omua, aloloma dina maina udu iverata. JJ's Fruit Shack. E tigo ke dikina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talangana no to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bunga tale. Go na JJ's Food Shack.
View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritir to sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo duntua limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Engen Rebe me bakarita kiani viki mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikung boy dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Kavaba, dala kumandangaya ni tali soto tukina kavikilai. Era libu tali tunga na duipe kai karandongole di kena, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni venga ravi ni turang tawa Rakesh. Sambal di kaliwa kita makina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Sambal baki rongo seranga. Kendo vangar tamo tiko senaya ni ngona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bevakane wiku kuni pale do may raito manda and the San Bruno Kavaba. Boleh binaka ni Matthew, misawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kinendo na nito pakataka kanalilay. Yolay ukutaka pakatotolo, ni bernirto yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato, sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen kita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veter tarasarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Asibika tala lima na pana minit kawani na redo chiko sa ubuto ko rota katala bo bibna ko berabi kamban ni Tokay rasa chikunggo na puno merke ena buku non rasa tega bu mer na bagare taka chiko non riboli ena radio bulon do bata sa don tambadi toso lebu chiko na matuba lebu ni radio bulon do bata rasa bito kun sar chungama na be bisnisi ena puno lebungo California kapag talaki na may Pennsylvania arton daw siya matong may kinay liw na itugtug nga ngo bika muni na bagong bisnisi en puno lebu merke business ni Tokay kem do na paswer sa kilabi na chiko ngo talanga sangay terital chunga o avin may na avin travel na Raj travel warung oleh talanga may advertise na radio bulon do bata ndare den sa tos chiko bobi na kasara na bin garabi ka kem sa bobi na kate kem ni chigani na lene bonua na muni bito kuni tal tunga men bi akabi to sara na bugu na muni do wasietu na bata ngo sa raw tal tunga kina ni ramai buli taka na non rebuli en ngonongo abi ke muni na biokan ni be buli taka talanga muni boli sang ni song talanga abi ke muni na biokan mai bich round yon ni na ngolenga na messenger ni radio bulon do mata ni gai bola nga mai kina Nrobi talo no ke unai si punin to kuwa. Ya na ngau na si bina 5 ena ngono na miniti. Ya kabina ngani kuwa pambulo cuma tanga. We Lazarus tokain langi bakata laki na bindono ni tokani tedi mati lebu na matubala mati lebu meserne ma Australia bakata laki na mati lebu me California pambulo cuma ni be big bro le ma ke na nomuni matubala na kabina ngani kuwa. Waka nui ni binaka pambulo sangai turrao big bro talanga ngo mesa kita lamboko na ngau na bo and never say die sa klando ndo ngau na ati bini ngau na bo arto na gangs main dream ba ni dabuchi na ngau na bo baka sama takasar ndo ngumomo anga sibe nungunana may ono ila momola sa tunggo may malapani may Australia kona nguna nga sando tega bu me waikina sando tuno ko me chunta kina serengo una langa bolinga na never say die ko na ngau na bo never say die o sabang unraw gor na ser mai be gor na nito ser na matitib ni rakavi ke me ndo rakapitu subo oi ma kito na ngau na bo never say die iya untuk sambul benak na melebu San Francisco perama relulu belum nak par benang na siya mo na kabinang ni ko bata lang kinabi kom sandinde belum nak kom di matay tini no itaga ni tokot sung nabing garabi na buno ni siya mo may kina na kabinang ni kuwa may ukulelet may Vancouver Island may Canada sebeti na mawi do sambul benak na siya mo may Canada
na kabini benga rabi ni dai ile vele timbeta wake na moto mai nandi ndo sambulo benaga ngueka wakatala kina be seri bandinga ni bulo benaga kemuni wakatala kina be sabi bambulo tengo tedi ke les kemdo e punch bowl tebor sarma anjena wakatala kina be seni langa kalimbiu malo maramayanu benaga na sama cuma ke benaga kuwa wakatala kina bituranga kai Filipe Kamo Korea sama cuma mai Rafael baka nuni benaga tu ni kemuni ken muni matu bole benaga Kamo Korea wa na ke benaga kuwa baka nuni benaga talanga be arto na matelo lawa ni Joseph baka Mino bulu benaga maramakai na city vina isi serubatu baka nuni benaga be kemuni saya nunggu talanga kina be Dasa Hidden Blood ni bulu kemuni baka talanga kina be Bronzeville Irina Tema mai Hillsburg benaga ndo siamo tu mai na be kapito to sar akhirnya talanga les to kelangi mena numero to na ngoni bicar to nangito chikna mati mini Wallabies mendo na ser merto no numikina baka nuni benaga tuyani baka talanga kina anre rongara ke koini do kana singa kera cuma indona serre main lomene sana ba dona serre makau sarango mira kina koi labo na gebanga remanda ambalabo ni ngau na usianga ni raidi ko tu esa lelewa sapa kasaba tu nembula baka nuni benaka be lino dangi ninda beta viva tu lo mai na mosi ndo mbulu benaka baka nuni benaka na buku ni vito kani en kabi benga rabi endai baka nuni benaka talanga en buku ni nomdo siama toko mai na koro boga turanga mai vivo tu loa en kabi benga rabi endai baka nuni benaka en buku ni vito kali bekabli todo kasar na siama chiku mai en radio mbulon do mata sa kale mo boga pini benaka ni raw ni damai sota tu en mbulon benaka kena marau en kabi ni benga rabi ya nasana rongo tapa bitara mandai na ser era kere chiku mai baka talangkin na bambulo tanga bi marida roko malo tando ngaro no saro binaka beka kunindo na wekanta umista kana dedication onindo bola mai yang go leisa bula koro dombulo mai bi batuloa marida lalanga be simbulo binaka komen
Radio Bulan Dovata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema main gai wasyayani toka kombala kene dame wakati ngalala sabsaba kangai waindono na yangona ena San Bruno kababa Nababa? Tukun telepoy? Na San Bruno Kavaba Ningwali mai ni mai kitogule manda Na ngandi kale busara Ersama ibukan dina taga katanlay taga na manggosa Kaya na banga sakit tilibing garabi Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno Mula kata na San Bruno Bot Station Kaya nararana wang gabukulewo na San Francisco International Airport Puno pinakatalangan di Waraki Kendo may bitala biruto ng walibiti Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke San Bruno Kavaba Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California.
Tola na singa manan dona koloka na singa levu, kina tinikan dona koloka na bongi levu. Ai, kema do bakando tunga mai viti, sa baka matalau na naman do kovati. Sa levu na kema do tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata, red cow, wupu, da sa kusi masarangan na ikatungo, gamay tutala na kena uribondo kena mbele, pai, karek. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat wele. Dokona na nonda business na ngoli tau kei Amerika. Dau kusamai. Dau mai volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Dendran beka na ngola ni kibalilo tira buku ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuwa nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Rungo vina bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti, and a radio bulan wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Sengan dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta takatuna bengarabi o ia ketuna kendo kakana. Laika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. We kendo to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Nonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda bata. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapo menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabi ka kena coleslaw surua tatni kailan ko bata na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California era sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo doon limono se o nga wala sarang alito miko may nanomota na dio maluma Billy Street o yan Santa Rosa, California era talang ani rito dilibot ka na kemo katalo wasing lebo sa mga kabin yan may Santa Rosa, Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Navabe ko marota katiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabuhay vingli wo wakila. Balata? Kesa mani kadibi na nongumbula, kimundo sa nasenga nilenga. Do na senga talanga ni rere walo masemundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wakatabi sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nanto pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawanganin doon na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kanda vinakan ito kay kanda sa mga ibagay tiko-tikong goya Amerika. Rawa-rawa sar na baka leo mo. Text may kinabasay mo walu wandua, tolu walu 5, and na kenay tukutuku matay lalay. Doyan rumin na ka naman raman na ita.
Tau samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata pinakasar tunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenta to ito niti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. Vima mani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemando viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongondia na Radio Bulando Vata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. Radio Bulando Vata, me Kauti Kenda Vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani. Nongu dalama biutiau Bulan ibakawati ngosa lulugama Autua kinodaraw na bisami lumamu Sera taulalay na ngone ko sa nguletu Ananu mga ni daru yala yala mati Bimbiya ni makawating gomendaru sukota Rakaya nito mama lumundaw keleva na waga Yendaru yala yala mendra kida se vinaka Lamungaw na sa bakana kula Rindende me bolia Atangi-tangi na iloka Ni mata ni bonu Wakilani nande itu ngae na yala yala Luvendaru era tabutungu na mule suma Bara Sengani samarawa Nano mutikina lalano Anda baka tataro lo elomangu Yalo ni matamu ni babotu mai Ukumeva kana loa no muvida bilaki Taubi au na kena uda vakila no mumosi Otangi batu ni kavara ko veleda
lesun mai vale Tove rai bulatale Katiki nambe kane to binak meke to gosoti Veta usingo esakani neto mulanta Vamole sunaye vale Meotina rarawambo Venda to velomani Kulavo Memboni salu ngo en sengani yali Kosui gundina niko dumai serenu Aunanda karana voli medo bani woti Yala ngol kumate na kinayoti oti No mudala kede makilaw sana bosota Niko tangi serarawa monge rai bichi oma Metalo nani nada runga una samaroroya Elongi tambuni utongu atungana eloma Utangi tu betamanda melangi Araroinda lomani Kimani adamon lesun mai vale Tove rai bulatale Wakati kinambe kaneto vinaka meke itu usoti Meta wasingo isakani neto mulana Vamole sumaye vale Meotina rarawango Venda to velomani Kulabo Jila mai se mai nambi au livali Titau doko ke ina racing Tau nuale se pasavunutia Tangi na se renindu warongo bakia Navindere nambi au livali Jiwarongo ke kusarabike Limonali maliva waselakinia Au lenga kwao kwebu vaya wanzina Emadala tule tuveya tayaki urabu Ivalui ruai mali walal Milimuni ke navitana tanal Sigoro via hindu saravia me ke awatoto Chimbi na libo ka kumuno kuru Kuru sobugo na ua na mandu Lai tubutu na kaloku Tulivo matata tuai tukutuku Naso songo minila wala wali vali
E todo ko kena i tukunjina Kamukambura ke wata kenjina Vingi riti na vadi variba wa mata kunjina Na watoto ni ngau na e konda ke sirin sa Milikene wakarau na buli na lot Buyandra, likuwa na susow Gulumi ang gata na biba buli di melemu Tubakia tola via wanji ke via Nindu buro buro e buro machiso Na vinda renderi nindu kia wa Na isu iso libu wana via wane mayata Timbi na libo da komu no kuru Kuru sabudo na ua na ua ya mandu Lai tubu tubu na kaloku Idigo matata tu ai tuku tuku Tubakia tola via wanji ke via Nindu buro buro e buro machiso Na vinda renderi nindu kia wa Na isu iso libu wana via wane mayata Timbi na libo da komu no kuru Kuru sabudo na ua ya mandu Lai tubu tubu na kaloku Idigo matata tu ai tuku tuku Timbi na libo da komu no kuru Kuru sabudo na ua ya mandu Lai tubu tubu
Dendran beka nangolani kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na bima maniona na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanta wata mai. Do ya robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan badi kata-kata bina kasar tunga toboy simpang bakau. Gai woi dala tu kinambata. Koe serengan gori. Sono ngono santa bina kat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bukan singelebu. Kitu sana gali bukan kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalau bukan singelebu se bukan kabi. E baro te itu bukan menggosang gai to toka na buno ni kana. Mai na menta to identity. Kena bukan singelebu se bukan kabi me bukan bukan sekera. Na sui. Ike te buteke roro bukan lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani di bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Toka, komba na kena dami-dami. Wakati ringalala, saba-saba, kangay waindono na yangkona, na San Bruno kababa. Nada ba? Tukun tali ba? Na San Bruno Kavaba. Ningwali mai ni mai kitogule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katanlay taga na manggosa kay na banga sakit ni bingarabi. Toka sarangan na lomundono di tao ni San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kay nararana wang gabugulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba ki biruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa manan doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka ang bongilebu. En muna nga una na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan ni kila na dapat menda baka talutaka buka singilebu taka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin doon na munua eraw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na itibigina mebaka na karikua, waraisi, na lobo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, ng dalo, na toa, na kukonta, bayangani ka ng gamure, nakaka na buwabalang, mebaka na steak, gay baka loka, tabioka ka na kuslo, suruwa, tatni, kailangan ko pata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo doon limono, se, ang wala sarang alito mito may nanumota na di omaluma Billy Street, o ya Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibot ka na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Hai, kemo do bakando tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemo daw tindika na tinimbulu Macau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, karek. Daw wala may way. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Isa, medak bata mana kango. Nada ba ya? Sabi lagi bakal form ni daga kayo senga ni kila na medak kawa. Oleh man lang kata-katalangan yung senga tu ni kila na kisita ba na sotaba. Kuni lang ganda ubi tolo te kisarangan ubi ka kitengore na radio bulon do bat. Uy, na program na ba? May na be long new. Rangudin na 5 o'clock na be kabini mo rumbu ka be kemendo California. Tini karuna single ni mo rumay be kemendo ibiti. Go be to koniki na Connect Fiji Care. And doon na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. And the Wing Raviki na o Mama Kawesi Bosay Langi, Radio Bulando Wata San Francisco.
Bekauti kenda batamai. Sabi nang nabitokan na kabi bing garaban din tayo radio bulon do pata po tini keruan na miniti me ono na kaloko bulo na ka obi se soni may soso turang night binang sa bulo nabitokan na kabi bing garaban din tayo watalang kinaberto na bagay kabi tachingo ay correct may andon na benua bola katokan di Sacramento may Woodland bulo na ka Maramatao Miss Queen di tokan singa baga nuni binang tuin bikam ni binang nando siya tumay eno biya kabi to dasar baka mo ni baka buda tali juga na kena may lala baka suri juga na kete na talon do mo ni kana ikatok o di tek takatok may na kabi na kuwa mula na kabi Lois Dexter tuida koroi tuida kau na sa wala no bitokan na kabi na kuwa mula na kamataya si lobon dua dona sermen numbelina kila tileta na fam 30 sekta rua o bambo to may lomay bu nango si moa o yo lomay bu na may tasiri do sambul benaka baka nuni binaka talanga bay say rusim bola tale may tonga do nango na wer tu indele uluru semana ayas rock onga kinda dala sabola tumingo ni sa chiku sara may ni roya sa may Kenya Heartland bro na sa bole buna siya mo may badinduri tungore sa mo muto wata kay kodi baka tala kinabindo moni do mbulo benaka Sabag nuni binaka tuin bikim do totok sar na mati lawa daw songgobo chigo na durbo re sar nga ba durbo ni Australia ni ure na kenre tamba no guturanga na tango mai asa seru simbola tale mai tonga baga nuni binaka tuin bikim do totok sar baga mimbi chinga be muto ko me baga lebu chigo ba kilana da mena chocolate baga nuni binaka naja nasa boleh na bitokan ya na kabri bing karabin dai do mandra ka malumu weekend dai do na ka malumu ko me ko tutungan non da rubaka sama ni saus tu ni tabin do da singa sa kala tu biketo na mata di singa ngo ko boy tin miniti me ono na kaloko ngo na mate lawa na sinia ka ni nani nando momu isa nongulewa o ni mati tu ni don domo na ka Nando momu isa nongulewa wani mate ni dondomo Ngalili moli nautongu wani bulan nando momu Mui malamu dina nana una wana katukina Melongoma kabakandeta Nondaru yala yala Takatutu sale Itu nomo kutuku nawe au Nano momu isa nomulewa eko ulame au Ruan dua bekana mati ala Kena kina nandu momu ena woni nongu mula Isayani ulei nongu leo morongola kana numa Nisai kotaundu amokilau mararawa woni kina Lesumai nekusang yau Tusa, ongo e kandina Sumai na tu sana kiau meu
Totokan dom libi baka marote kaya simi roba weekenda na totokan dom mo mualenga isle andi rombuna na kabri ping rabi
Ndai me bo bunu chuno go ron balabu ngu tete wai so mbadi tangilanga tu ni sabo bola ka chuma inangon ni vita taunaki ni tala tala woro na minute me ono na kaloko watalo ta chuna bikemi ni sebu sarana ndo vita no na eBay watalo ta chuna bikemi ni oya ndo na marama mai non puno lo mani ubi chingo tolan rau na undul tu na non kaunde vangangai chingo mai virtu na FIU watala kinertu na CID tu sa ta ba chikina go dona latest news ngango akhirnya leoni ponu asar le sulia non report era tambah ni wisa na buku ni eBay operation ena ngonongo erto le pasanga bulu kandua mai na moira non da ponu rongo de le buto undua le tolu sanga bulu kawal sar le sulia non report rua mai lambasa ke nandua na CID headquarters mai turaki udah numu cunga de concentrate cunga indo na ponu na operation go singkila ni satu nakena mata satu na biasa beach to sana itu mai lambasa mai na moira lebu tondua kemdo mai na moira na kang mai na moira lebu cunga ki na silini ya lebu talanga na silini to bina kata mertu rawata baga tolo ana bugu de vital noya artu saboreta ga total of 41 reports have been received by the police regarding eBay operations. Au sana keri kenta sarang amin ta sayalo matua saran de bugu de bakka samango kenta ta par rong chungo ngonongo nindo sana ngir mai bich hey ndo da kasata ka chungo mbitanga ndo nrau torma ndo nondol tugo nani bua oi na lele ko ta chungor na kena wonu ngo Amerika kala mo sa bakanti tangani bua siangan ni ngai kabo ngori sa kamakawa sa laku tunga na bi ngono todo kona bi kontaki na bi lawa kita ki bangure bi ta chunga re ta mango o bare ta chunga bi kumni ndo ni tuku en ndo ngon lela ka sauchi oya ni erto tori chugo nangono go leo bitu ya ko senda rongo da tomanda kale rua wale nga utu ni chugo ni ana transaction ndo tol sabul ko tol no ndolu mata in transaction kere ko rosa lima sabul bakata ta no ndolu ndo ya tugni turno na kanibale ko nga sa ke bakan dumbul tundu konda ko atune ni lubi kemni elendu nga vulia tala ko na cryptocurrency me bonota ni chugme bit tolnan raw na undolu bagata ella ko nga buain dua sanga na tamata ko sa panggang kay chungo sanga indua ni tugutugulip au sabang go iso kenta tala nga ngona zamba kenta nang kinda bakina na bugu di bakka samong ko so fly by night tungain ngo sule ngamingo o bakan di kenta tali ke baka ituguni bikemuni moni duru na ndora matangali bono ni bangare lapango na ndo chuko na kena trick ndo baka ngatak ndo tega bucunga ndo na ilabo lai bango na tama na sinabu na resin rin baka kinango okay main ndo nandraw ndo nondol gelewa torro sianga orto nangono satarakin ndo nondol orto nangikatala may biko okay sulia tala mai ndona i wasingor sana toso ta kicunga na kartungan reba toro mai na 5.50 ngono tarakin nom payment okay sulia mai sana toso ta kicunga balata na sa toso ta kicunga na kamo sulia balata na network sa expand singo ke mundo lebi to cunga no kilabi na ngani satu ni metoso ta ke mambale sa lebu satu ilom areda ko ya mentana kindaba binaga cuko ko nga sangay bakon dombul ke ni utuguna ni laku tunga ben laku tunga may nawaya we have closed our operation siyang mandangan indo na kena pagmatal gitu ni nga orto na agents na buo ni labo orto na gisulian kila daw orto mandangan ko na ilabo da kila ni orto tour na agents ngi bata ba korto tege bu na may na bakasa mango to sa million netur to ko mandangan orto na agents wala ngango nraw na undolu artawan non ratang hiya sabo binang satu ng gorto sana cek todo ko makulib may bira na ilabo todo ko ya so sarli tarabalikina ya so rangin do bimbach ko bidan tabalik nga kung ko sa kanjin sana konan jina ya sama ilas tu ni ko au bambu tenin tana pa ndar tabo binang sarchu nda bakasa man ta tos gunta na technology na buru-buru ni technology na ngono ko leber na meke mai na bibi sa unga na tan ya pyramid scheme ke di ko ko saboretak keni mata kan badila ko nindu ale pa madalataka topole amandango na Bay sendo na bi matanggali Bay tuno ba sa rich kito binangan lo dala Bay na walu Bay mata ko keda kim do paistaka kim mikila na bi matanggali Bay todo ka Viani Bay na Bay ko na Bay ngo ko la ko chungo ndo a Bay la sulla stondo enda sanga mere de chungo
Orto pul teranga na kena bo, to sanga me kacilinga tuyan, to sanga kila, katu ka me kacilinga sar tu ngani kena bo. Ngo to sanga laga na bisa. Na kene wali nga me da tondi kia baba binaka Sa, me kuto no gundonan raw. O sila nga ni lama o ndo songa tatalo peris. Melori tu dalam marame 300,000 in the bank account, man. eBay, saya was running. Sama ibuka Nandi na daw ko asali Ko sabakan na kuya Ang izale sunay logo Ngau nandaru sibiya
Vanuatu toka kaki
Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseani. Kasar nga. Paniray da tokongo na kenay ray-ray. Dua nga na rukuni-puni kau. Dua beiran ng tingit naki. Reverend Aminio Balen Rokondo. Tama kemain untuk programu Babadawan na toso ni ngauna. Ano bingarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu di sima na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule mo di sima na tinikantuwa ala tinamniti may kiamo ni May Viti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Paoliman kay na San Bruno Cababa. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco mit Koti Kanda Bataman. E senga dina ni karaurawa na dhaka waka keki ba.
ia endona kainda wipu ke kawakamaman tataka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda tona senga tikunin driver se senga ni wakamotoka katau Dren na tutu beto seki, erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto bakarau taka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarama talangan ni kena lewang sumburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Dan rembeka nangwala ni kibal ni lote na buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na bima maniona na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulan dua wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nada masara manda me huli kenen dona nongu life insurance policy mai bei Lincoln Heritage. Sa nakakira ni Turtana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasara biri ni tauna na kabi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check e senga tale ni bera senga saranga ni bera balilai in time saranga mai so dan tele wara ka tele tunda wara ko tongo o sala ro bengo pa binaktak na kambani binakang ko na heritage link Ona bina kasaranga sanga talento na kaya wakatara tutu na kena taka na kena pepo wogi tuta kame so mi na kila kena timber na vaka sing to be kena ila buli waya ndra samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri paling bula kakira kar taka wondo na insu Baya saranga na buna the Lincoln Heritage Life Insurance dondonga e so mona claim na lo mena rusang bulu ka banewa kaya sa rona ba ki otin policy ngaya na lenga Iko na beba si oray. Dawi mati sa siyang. Raw sarana baka leo fo na telefoni. Text mai kina mas seiwa walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatalilay. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina nakakana baka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani ito na bundi ng dalo sa tabioka. Nakakana baka malangi me bakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakaritoa sa wada badina na kani kanakana. Kaya ito talaga na nono to specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan. Ang panyo manray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talaga na ito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritir ito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Sabandra na puma o tio
Isa, meda kambela wale mana kango. Nadabaya? Osabi wala ki bakale fum ni daga yo senga nikila na me zakaba. Ole malang kata-katalangan yo senga tu nikila na kisida ba na sotaba. Kuni lenga ndo bito lo teki saranga na bika kitengore na radio Bulan Dua Bata. Oi na program daba. Mai na vei longa niu. Rangudi na 5 na kloko na vei kabini wa rombu ka vei kemendo California. Tini karuna singile buni wa rombu ai vei kemendo e viti. Ngoi vei to koniki na Connect Fiji Care. Endona Caregiving Agency Limonito K and the Limonan Rao Capital Mall, Suite Rutol Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kawisi Voselani. Radio Bulan Dua Bata San Francisco. Mikoti Kenda Batamai. Yavalata, Dionangai Velata and Radio Bulan Dua Bata. Vitalono tekina na vika membaleta na nondong pula. Mai weira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoven na bana kaloko na Via Avenue 2 City and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Bula binaka ni Matthew, misawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandangko kina maoli mat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lalai. Yo le
veani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara saranga. Go enta so mangana kakana. Esen enta so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman dakilatiko. Maulimad, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalelai. Engen Remy me bakarita kiani viki mundo umana South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikun goin dona nonda toi ngandi. Na San Bruno cover bar. Dala kumantangaya ni tali sota tukina ka vikilai. Era libu tali tunga nan dupe kai karandongole bikina kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Sambo li kadi waki tumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Sambo waki rongo seranga. Kendo vanga ratano tiko senea ni ngona na soti singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane wiku kuni wale do mai raito manda and the San Bruno cover bar. Pinawala besar turang kena bernama ke tau Rakesh na San Bruno kababa sabato weki ke andai tin kilima meniti me bitu na keloko ke talangan tatusan me bita tau na gin dona kana ngumarota kana dobito kani na kabdi bingarabi ende indai semberangan ngole nama ka cuma ini mataka itu kunci ngabi au ke rona me bito mali cukup bat ke turang cikina Watson Tambua yan bika bagar to be una ke mbala binden bak siang ni dengu andana siama tal cunga kini be maramanita connect Fiji Care rong mai nabi longa new maram kobe si posilangi yani mataka to doko ndora ka matanga ngo bobu bina taka non do vital noa bisi matu bobu bale na kabdi bin karab din tai mo to manda bin bulo unai si amei tui awetini mumbula mumode talanga bakatalan kini be turang kai Filipe kam korewa kai bilang sa bole na kena sirro bitu en ba malua na takataka ni bukador to kana kai bilang ni kuona bili new ke na nomuni temba tongori na ken visu tari to bat ken bingarabi na rong sere na sarbali na siama mai rabele kai nonda na kai bilang ni kuo batala ken be Watson korewasa mataka dorga me sota Paulo Dumo au ngori meraus kram ke Bronze Bill helai mala langa besi bakatalan kina be kemni to ko sarna be kanyo ni sar cuma na kabin bilang ni kuwa ndona kere wasia non to bata go se siata kana radio bulon do bata meta bito kan tale bata ke bunga tale no kanda en ngauna sa tungo matanda sana dokimanda ni do ni bingarabi na kabin bingarabi ni da yo pedela no munin do ni bingarabi ni bosu chao ke baka sombe kana bose taumbale se saksaka klanto na bibu sucunga ba bubale ena kabdi bingarabi ni nai to me soti ni mataka sa fresh tal tu non to bito kani to sa bibu sucu tu baleta sando tal singa bo en singa ni mataka me na ngono ya di bagadengu binaka di bagadengu esa temo de sa to mandai mode sai pamendo baka tumbululu tala na sabi tala-tala. Mosalako Dolo male Uweiko Ole kamay Mosalako Nanumia Niutueke Ngau nasa sivi Rui maleka Au maroroya Kamarengeta Tawangu ileda Ngau nakoya Isalewa Mambau nanuma Bole kamay Mosalako Lolo male Vuveiko Mole kamay Mosalako Nanumia Niutueke Daulamani Mobosota Nondarungauna Samaidaba Kena kamida
Anita Le